kedam tang phai kuni ni phai ingko ra hini hani kang sampor phai hini ra minute phokkep malom bokajan police station ka parlo ds road along I home bolero pick-up kapatong pen enut Ningkan pho also adimalo amat apran kedam na Bokajan police station ka parlo ds road along as01nc 1404 bolero pick-up enut Ningkan pho also aphan men kapatong phirajok adimalo amat si apran dam nang juilo apran kedam joya so lake mokhim rong pia rong amikar sike ningtia sopi reka so ingtipi arta ningkan phoposi pangthek pon apran kedam nang joya so asar pipen ke thando na tengke hidipi longbuya rong atia hem ki jui dampen nang kachiru ehut gari sondet pen anam ki bibama hotsi a o so abang amina to war ke harahut dilayanat kedam bolero pick-up men patong phirajo adimalo amat apran dam nang juilo Lo, kaya sopi dah hat pen ni poisa pia PC hat pen lu. Kaya ni liga jadi. Kuna pensi wala nali. Lombu rom pen ni te hem pen. Masih gari kisun pen auso bang hat pet. Also bang hat pen ni liga ten de dan makai gari par lu pon de lu. Oh. Ni liga poisa pia pia ni sopi ta enon tong ek te lu. Kono por alom ni di. Por ba jindet po. Por ke? Pula kecil oras auso men ko pula. Are kaso. Kaso nang limen ka? Kade te rom pi. La langli men ko nama ka? Kem bangso puthak bokajan police atum adimalong pali dunsi oso aphan kapatong agaria bangke nonamat neponsi thana long an pondet lo lapen kithi tangar puma phan postmortem aphan pali dam pobosi raikom saikhi pen ningjepong প্ৰায় 250 প্ৰায় এনেকা তাৰপিছত আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে সৰু ছোৱালী 5 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ মৃত্যু হৈছে তাইৰ নামটো ৰেখা ইংটিপি গাঁৱটো মুখিম ৰংপি গাঁও থানা বোকাজান হয় বোকাজান থানাতে পৰে বলেৰো পিক-আপ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ বৰ্তমান গাড়ীখন ডিটেইন কৰা হৈছে দিলা থানাত আছে bokajan benanam terang lapen dilai pen bijoy rongpi karbeng long life